Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun roi nei lam me tun riu dare asai November tari chui na kanai kum sing nei na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong November tari chui na khat Emmanuel Theological Seminary Tamenglong tuang tingkum chui na pung tak mai silver jubilee hai December tarik padai khore pungu kum sing nei na chui na pung khatat kai pni the ITS silver jubilee tai honor to transform to my team khau Emmanuel Theological Seminary campus Christian Center Chuluan Tamenglong khatat kai pni ITS silver jubilee khautai Reverend Dr. Professor Ilung Kebe Jeliang Dian Sculptor and Secretary BTTESSC Speaker Sulampani Guangni mai ITS Silver Jubilee kum singnai na chui na pung khau hai Ziliang Rong Churches Kwai Rui Guang na ra Guang da chuat mai dam hai la pudiu khang Reverend Dr. Tunchabo SP Principal ITS Tamenglong Chuaniam Lung PR Hangman Academic Dean ITS Khani Gachangsui Gangmai ITS Board Chairman Rui November 33 na khat Peace Hall Chingkyu dong Tamenglong headquarter khaw press conference tat kaina kabai kan the press conference khaw tai Reverend Dr. Tunchabo SP Principal ITS Ri mitong Emmanuel Theological Seminary hai Chingnai khaw tai Ragwang to ministry khaw tan ta ni mai in tu mai khani ingan menun ta train sulau khang tam mai suna ka hau kan chongi kumna sai kum tingkum chui na pung gongtang mai khau hai ITS re pastors missionaries khani Christian workers pai inbu hai ka siam pat lautang bam the certificates to academic programs suba mai khau tai rui masters level ngan gu bam the kumna sai tu Senate of Sirampur College khani ATA khau affiliates suna Zilengrong inpui khang tan dai meta lobam the khani church community sai ka su keng ti dai pat lobam the tu na sa kane silver jubilee tung team honor to transform tu na ka siam lo milam hai tat kan megan khau ra guang kaw lo meta chakwang sulau khang khani guang ni megan khau church khani society ti hai theological training khau rui ti kalai my mission hai inbu thau khang tam mai nai na ka siam lo chongi tu na sa kane infal November 33 na khat sangai festival tat kai ba meta nu ni mak mai indaw na kokumi khani internally displaced person nun roi protest tat kai kan me Superintendent of Police Kazao na police officers kanai kabiu kan the police le protest at kai ba minun ka khawlat kai kan metai Infal East District Hawe kokumi cease work strike at kai khang ti thai na mansai goi khaw sangai festival ta November 33 na khat khaw protest su khang tat kai kan jonge kokumi convener Tourism athoba Thailai na sangai festival hai mansai goi khangram me tiki mansai gan sak sian aga minun roi tat kai bam tongde tuna sakane mi da khaw government ri sangai festival ti hai mai goi ri machuang lau khang zang wai kan chonge Tamenglong November 33 na khat beautiful Christian book fair kum singne ni treat na pungu November 33 na khat lau chuan consecu makhai Jeff compound khaw Reverend Dr. Namsadai ka my pastor TBC ri kalum lau na lan pa lau kan the book pangtai church ministry men women youth kani Christian ministry khang ka ge nai rap ni mai pai na ka zau ba mi inbu na gift items frame azuni ka zau ka ne Guwahati November 33 na khat Inland Waterways Authority of India re India Maritime Week kun singai ni tri na pung khaw project agreements chingthum crore daw tong Memorandum of Understanding signed su kan the project and Northeast Kau Inland Water Transport Infrastructure kai in Bu Thau khang signed su kan chonge Northeast Regional Kau Inland Waterways Connectivity kai in Bu Thau khang rui Union Minister of Ports Shippings and Waterways Sarvananda Sonowal Roy Strategy tai phungpat kan chonge Inland Waterway Connectivity tai kai thau khang DPRs ka siam kan mai khau tai Manipur State khang ni ka zau kan ne mi tai Manipur khau nai mai dui thuak dai mai barak river system Infal khani Nambul re ka zau kan ni major project ru na pung daw review su kan mi khau Northeast Kau intaw tan ba mai Central Sector Scheme ru ka zau kan ne Infal November 33 na khat Manipur Congress President Kaisa Mekha Chandra Singh Roy Friday November 33 na khat khau Rashtriya Swayam Sivak Sang tuang leader Manipur gongba mi hairui state tuang la lu loi longam magi tu na sakani Manipur issue loi ni me hai political solution ka ge na ye kum na government tuang administration ka community square rui lumnu metan tai ka ge na ye tu na sakani RSS chief Mohan Bhagwat gongkan me khaw congress leader tai rui Manipur khaw kung mai ariu ba mai lung khaw RSS organization expand su khang suba mi hairui bansai goi tong kung mai ta ti kuak longam magi khani mi hairui alat mai message mai goi khaw tinu mai tong na ye tu na sakani Tamenglong November 33 na khat Tamenglong district Tenzang khani lesson area khaw low tuan na poppy cultivation suba meta Assam Rifle CRPF Manipur Police Manipur Rifle khani Forest Department Rikariu na November 33 kum singnai ni three na pung nung tai joint operation tat kai na sukasi law kan the operation tat kai na poppy law sukasi kan mai tai acre chanai dawi kum na poppy law tai opium kg rik chanai daw tu in thai bam tong the tu na sakani poppy law sukasi kan me khau tai law pa pangu khani pot chai law ba mainun ni sukasi ka zau kane
Operation Intuit na tatkay kan mitay drugs free Northeast sungam khang khani mit region kau chu sang mai khani socio economic development nai bam khang tam mai suna tatkay kan chongi chuna Assam Rifle tong statement khatai hi kane. Office of the Subdivisional Officer to Sem Tamenglong District luan rut na tacha tang my state level Orange Festival kum singnai na chui na pung gongi mikau stall la law ni mai ka kwai na rina stall tong form high November 30 chui na pung kum singnai na chui na pung khorina la law nu the kum na last date of submission high December 30 group kum singnai na chui na pung ngan tat kai pni inbu na thai law ni mi goi re taw sem SDO Game Office Gloryland Tamenglong Ward number 5 ka lam law nu we kani contact number is 7628 047403 application form man phai khat pani khani select sulaw mai applicants query chingkhat phai pungu deposit supni by Paul Nangshaw stall in church STO tawsem guest jam assign November tarik chui na kanai kum singnai na chui na pung khaw tarik chui na khat August ka re chui na pung August kum singnai na chui na pung ngan khang guest booking sulaw mai serial number ching pung phai ta chat namru na kathum ka re serial number ching sro rek ta chat na padai ngan khang insan pani Tamenglong ting nai lon matui bu tari chui na kanai kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne matui bu tari chui na kathum kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne Mai ka goi na king in chui na king lau makhang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek timroi thun ku mai in dau dare asai khang thu hai khawre jam nga lau thi ningthau ka lau chuan khong ru makhai kai mekan rui king in sam da lau khol thun ku thei